бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташаббуси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахшида ба рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ, ки он ҳар сол 7 апрел таҷлил мегардад, дар ҳамаи муассисаҳои тандурустии вилояти Суғд ташхис, муоина ва дигар хизматрасониҳои тиббӣ ройгон ба роҳ монда шуд. мутахассисон ва кормандони беморхонаи клиникавии вилояти Суғд дар ин чорабинии иттилоотӣ, ки ҳадафаш пеш аз ҳама солим нигоҳ доштани аҳолӣ, пешгирии бемориҳо ва саривақт ташхису тавбат мебошад, фаъолона иштирок намуданд. имсол рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ таҳти шиёри саломатии ман, ҳуқуқи ман доир гардид ва сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз хизматрасонии тиббӣ, машварату муоина, ташхис ва дигар тадбирҳои вобаста ба ҳифзи солимӣ бархурдор гардиданд. дар ин рӯз ба беморхонаи клиникавии вилояти Суғд беш аз 700 нафар ташриф оварданд. фаҳмидам, ки ташқиқи табобат ройгон будааст. барои саломатии худамро фаҳмидам, омадам ба шӯъбаи уролог муроҷиат кардам. ҳамаш назд биромад ба узвҳои ҳозима, ба пеши асабшинос омадам, ба табибон ва ҳамашон раҳмати калон. ҳамашон мана ройгон назд пешвоз гирифт. дар Тоҷикистон ба рушди соҳаи тандурустӣ таваҷҷӯҳ равона гардида, бо бунёди инфраструктури соҳа, мутобиқ намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба замони муосир, таъмини муассисаҳои тандурустӣ бо таҷҳизоту лавозимоти тиббии замонавӣ имкон фароҳам гардид, ки солимии ҷомеа ҳифз карда шавад. имрӯз сокинон бо қаноатмандӣ аз хизматрасонии ройгон бархурдор гардида, ба ҳукумати мамлакат миннатдорӣ баён намуданд. барои пешгирии диабети кам фарбегӣ нашуданаш дар кор, хӯрокҳои паҳрезӣ истифода бурданашон дар кор, хӯрокҳои серғизо, хӯрокҳое ки равғани ҳайвоноташ бисёр истеъмол накарданд дар кор ва тарсу ваҳму зиққиҳои бартараф кардан дар кор, асабҳои ором кардан дар кор. яке аз роҳҳои пешгирии бемории диабети қан ин ба машғул шудан ба варзиш мебошад. дар маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу рагҳо дар доираи рӯзи умумиҷаҳонии тандурустӣ қабули беморон, муроҷиаткунандагон ройгон ба роҳ монда шуд. тибқи иттилои масъулин, сокинон аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд муроҷиат намуданд ва ба онҳо мутахассисони баландпоя, аз ҷумла табибони дилшинос, маслиҳату машваратҳои муфид доданд. қобили қайд аст, ки дар баробари маслиҳату машварат ва муоина як қатор амалиётҳои ташхисии ройгон гузаронда шуда, ин тадбири муҳим ғамхории навбатии давлату ҳукумат нисбати шаҳрвандон арзёбӣ карда мешавад. این اقدامی که بیماران رو رایگان تشخیص گرانند، از نظر گرانده مسئولیت‌های همچون طبیب هم از این ما شهروندان هم بیماران خیلی خرسند و می‌نداریم. طبیبان با ما با دلی گشاد، چهره گشاد مسئولیت‌های نظم می‌توانند قبول کرده ما را نظم طبابت کردند. از طبیبان از همشهرهای طبی ما خیلی می‌نداریم. ба андешаи мутахассисон сабабҳои гирифторшавӣ ба бемориҳои дилу рагҳо гуногун буда, дар сурати сари вақт муроҷиат намудан тавбати он осон ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом меёбад. бо ҳамин мақсад гузаштан аз муоинаи табибон дар як сол 2 маротиба ба манфиати кор дониста мешавад. барое ки мо дар сатҳи вилоят ин бемориҳоро кам кунем, масалан бемориҳои ишемии дил, бемориҳои фишорбаландӣ و دیگر غیر بیماری‌های دیل را برای کم کردن پیش از همه همین عامل‌های خطر را برطرف کردن در کار. این خطرها این تماکو کشی، فربهی، پرخوری، باز یک چند خیلی ویها هست که مثلا بعضی‌ها دارن بیماری دیابت قند، بیماری فشار بلندی می باشد یا اینکه سخت عصبناک شدن. این همه عامل‌های خطر میباشد که به بیماری‌های دل آورده میرساند. روزی عمومی‌جهانی تندرستی امکانی مساعد برای جلب توجه جامعه به سلامتی و با این راه بلند برآوردن سالمی اهالی معنیداد می‌گردد. بیماران از شهر و ناحیه ولایت برای گذشتن معاینه، تشخیص و نزد ما آمده ایستاده‌اند. مصلحت‌های مفید اطراف متخصصان داده شده ایستاده است. خیلی که میگویند اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت جناب عالی امام رحمان، سلامتی ملت این سرافتی بی‌بها است. ما نیز طبیبان سهم خود را برای تندرست گردانیدن جامعه امروزی جمهوری تاجیکستان سهم خود را می‌گذاریم. در مرکز سرطانشناسی ولایت سوغد روز عمومی‌جهانی تندرستی را با برگزار نمودن چهاربینی‌های اطلاعاتی، معاینه، تشخیص و مصلحت و مشورت رایگان به شهروندان تجلیل نمودند. طبیبان این مرکز میگویند که اکثر ساکنان از بیماری خود سری وقت آگاه نمیشوند
و این باعث طول کشیدن توبت می‌گردد. دریافت سریع بیماری سرطان و مرحله‌های اولیه آن کاری طبیبان را آسان و به زود شفا یافتن بیماران تاثیر مثبت می‌رساند. 70 نفر شهروندانی که به این مرکز مراجعت نمودند از وضع سلامتی خود آگاه شدند و من بعد برای حفظ این ثروت بی‌بها توجه بیشتر روانه می‌سازند. مقصد از گذراندن چنین چاره‌بینی این اول دریافت بیماران، دریافت سریع بیماران و طبابت سریع بیماران میباشد. از دیگر جهت عملی گردانیدن طلبات‌های استراتژی حفظ سلامتی اهالی جمهوری تاجیکستان در دوره تا 2030 به حساب می‌رود. باید آن را قید نمایم که بیماری سرطان در حالت سریع دریافت کردن آن، سریع انیق نمودن تشخیص طبابت شونده است. با اطلاع مسئولین ریاست تندرستی ولایت سوخت و مرکز تشکل طرز حیات سالم که در برگزاری کاروان‌های سلامتی، تشخیص و معاینه رایگان و دیگر چاره‌بینی‌های اطلاعاتی سهم نظر است گذاشتند، در همه مؤسسات تندرستی شهر و ناحیه‌ها روز عمومی جهانی تندرستی از جانب متخصصان بلنداختصاصی ساحه‌های گوناگون طب، مشورت، معاینه و دیگر چاره‌بینی‌های تشخیصی به طور رایگان انجام داده شدند. از طرف مرکز تشکل طرز حیات سالم ولایت و ساختارهای ساحه تندرستی کوشش به خرج می‌دهند که روز عمومی جهانی تندرستی رو همچون یک وسیله سالمگردانی و خدمت رسانی رو در بین شهروندان تشکیل نماید. سالمی جامعه از عائله سالم و از فرد روحان و جسمان سالم تشکل می‌یابد. با همین مقصد حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار برنامه و استراتژی‌ها را قبول نموده در دایره اصلاحات و دیگر تشبس‌های سازنده بر رشد ساحه تندرستی افضلیت بیشتر روانه نموده است. این چاره‌بینی مهم که به خاطر سالم نگاه داشتن ساکنان مملکت پیش بینی شده است، ادامه منطقی تشبس‌های دولت و حکومت تاجیکستان بوده به هر ساکن مملکت امکان داد تا نسبت سالمی خود و پیوندان خود بی‌طرف نباشد.